ukugula. Iphalamende inxusa uhulumende ukuthi asebenzisane nayo kanye netinhlangothi letitimele kutfola isisombululo endzabeni yesive lesihlala emapulazini. Emalunga yabe kakhuluma ngesikhathi indvuna yelitiko letemcebo waphansi nemandla imphunga umfanenkosi lonkhokhela yetfula umbiko ukuthi leli tiko lisebente njani kulesigaba sesibili semnyakatimali wahulumende wa 2024-2025. Issue we are failing. Ngicela sifake ama recommendations that awuthi litiko lihambe liyofuna imali liboleke licele nakumadonors etini intengozi sesike sesithenga linye iplaza sithengele sive sethu kukhombisa ukuthi siyabavela labantu labanye vele batalelwe khona la but because kunathi thine bomangcungethi lesinemali sigcine bangasakhona kuba nemakhaya. Nekuva ke sihlalo lokuthi ngabe singacela yini ku-adjuster kulokunye lo wasahamba safundzisa ku-adjuster tindzaba tabo standing charge letikhona ku-gas. Ngiyabekisa sihlalo angathi lokuthi kwentiwa yini lokuthi ibhizinisi lesekhaya lesemakhaya kuma-rural areas ifananiswe nebhizinisi lesedolobheni. Ingabe kubangelwa yini ngokuthi i-single phase bayicharge around 9,000 kubheka le noma ngabe nje ufuna kodila idela nje indlu yinye kanti ukhanza ukuthi labanye bakhona kubenefita kwazi umuntu uyolayida emaflats nayo bamcharge 9,000 ngekuthi nje basebenzisele single phase leni kungahlukaniswa kulophose kumshiphele loyo lo layida nje indlu lencane. Ngeke inoso abahlanganisa lababili ngoba bonke bantu babakho lo wemanti nalo wagesi babukele live letinqumo labatendako sale babukela live ukuthi uma iEC avalela lo gesi lemaphambili lisitakala ngani live ukuthi ovalile na waswitchile off ufuna ama units akhe sive sifuna kunatha ngale sive sibele tiqojeni timile timpompi tiyakhunza ngale. Imvuna yelitiko letemcebo waphansi nemandla imphunga umfanenkosi lonkhokhela inikete timphendvulo wacela kubambisana kwahulumende nephalamende kutfola isisombululo endzabeni yaso sive lesihlala emapulazini. Indzaba yema farm dollars uthi lapha nasekuthiwa successfully done kunjani njanyana ngabe kusho kuthini na vele kusho kona kwekuthi sekukhulunyiswe kwahlalwa phansi kwakhulunyiswana kwabonakala ukuthi cha inchazelo nekubonisana nekuvumelana sekukhona kusho lokho nangabe ke tathi sekukhulunyiwe phuma etijubo leti vele tinjalo tijubo tenkantolo ke tibanjalo lapha kuyekubekwe amadodza lakufanele ukuthi kunjiyana nebafati labafanele njengenkantolo kubekwe amajaji kephi ijaji liyasho ukuthi cha wena unelicala wena awunacala lomunye athukuthele lomunye abe njani kepha ke lapha kuma farm dollars kuye kubonakala ukuthi cha akutholakala likhambi lebonakala ukuthi litaba likhambi impela kepha nakhona ke lokubonakala ukuthi lilunga liyakwati lokubonakala ukuthi kunje alisithinze sivulekile office njoba lishilo nje lilunga lapha lushaba ukuthi le office lakithi livulekile emalunga angala approacha le office angala approacha sikhona la parliament nelucingo sikhona siyashayeleka impela ukuthi hey nawo umhlolo wenteka la sesho ukuthi ke asisebenzisana nento kunena. Inkantolo ikhiphe isijubo lesithi asimbi